I say Merry, you say Christmas. Merry Christmas! 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 Merry Christmas! Merry Christmas, everyone! Si Sarong Ninong Aki ko. Okay, so nandito tayo ngayon sa downtown Toronto para sa taon ng Santa's Parade, di ba? So yan o. First time kasi dahil sa COVID, wala nito ng mga nakarang taon. Last year meron din pero online. So ngayon, nandito tayo sa downtown para ma-experience to 2022 Santa's Parade. Alright! Woo! Malibot! Malibot, malamig! Oh, look! Dali na! Okay, kaya bye-bye. Bo! Bubbles! Say hi! Nagusto mo? Paso. Uy, follow up po na si ano mo. Nakahabol na. Ay! Jingle bells, tara. Pupupula na si tatay. Pagpula ko na. Garo mo mundo tong jingle bells na to. Nasa horse. May horse! 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 Oh my God, sabi niya sakay. She wants to sakay. Sakay. Wow, sakay. Hi! Oh my God, so big naman. So big ng horses Oh talagang my Canadian God. horses. Oh my gosh, so big. Hi! Say hi. Say hi. Hi! Hi!
Nagbabantay kung may... Why not? Basta kasali sa parade. We have made it to College and Queens Park. Toronto, if you're here, make a little noise. Where's my folks on this side over here? Here we go. What about over here? That's what I'm talking about. Say hello to your celebrity clown. Mami. Philippine National High School! Yeah! Oh! Merry Christmas, everyone! You gotta go warm up the crowd! Pizza, pizza! Christmas! Maligayang Pasko! Ay, kaya. Yung pala na natin by Merry Christmas. Merry Christmas! Look, baby! Oh my God! Wow! Hey, Merry Christmas. Merry Christmas! Oh, Malvern, taga naman sa to. Daming bahay mo na eh.
Nakauplamugit ko kayo. Wow. Brace yourself for another one. Pinawat ang likod-uwan kaya. Ano nag-iibig? May heater ka ano? Merry Christmas! Hi! Oh, Pilipino, Philippines na, baby. Look. Maligayang Pasko! Tim Hortons.
Christmas! Merry Christmas! 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 Nagkalat. Nagkalat ang Merry Christmas! talagang warm. Santa's coming. He's almost here. Merry Nahihiling mo ng future mo. Sobrang lamig lang ng Santa Spirit. Nakamatay na kami sa lamig. Sir! Gumaya mo sa pagkagustusan. Mga nursing dayan. Merry Christmas, Big High Five! Merry Christmas! Yay! Good job! Oh, yeah! Merry Christmas! Sobrang lamig. Tinitis namin. Para lang dito. English. UNC!
too. Say hi, Isabel. Say Hi! Mama. That's fine. One more to go. almost there. Oh, it's the Salvation Army. Hindi po, bakit ito kumagapan? Dala nga, dala din. Wala mo na siyang Merry Christmas! sunod na si Santa. Easy, let's go. What's up, people? Mayan pa candy shower. That's Mrs. Claus! Mrs. Claus. Oh my goodness, look at, we've got a long way to go still yet. It's colder here than it is in the North Pole. My goodness, I love you all. Stay warm now, and I'm going to see you at Christmas. Only a few more sleeps left, just a few more sleeps, and I'll be there. So remember, leave cookies and milk out for me, please, and some carrots for the reindeer. Green carrots for the reindeer. I love you. Bye. Merry Christmas. Bye. Tal-tal ni Santa Claus. There's a dog! Yeah, it's Santa, naman na! Woo! Enjoy! Woo! Napakalamig lang! Pero maganda experience bago mag-Christmas! I'm coming!
Mas mura ng puyador. Nakakami sa Peña Francia. Okay. Bye-bye. Napakalamig, sobra. Sinis namin yon. No. Okay lang muna. So yun, natapos na po yung parade. Ang napakalamig. Grabe. Oras, time. Anong oras tayo nagsimula dito? Mga bandang 11, no? Naghintay? 10. 10. Sila dumating is 10. Kami dumating na mga 11. Tapos, dumaan si Santa. Anong oras na? Alas 2? Anong oras na? Time check. Wala ako, lobat ako. So, alas 2 na dumating si Santa. Sobrang lamig po. Grabe. Napakalamig. So at least, na-experience natin yon. So next year ulit. So at least bago mag-Christmas, na-experience natin yon. So thank you for watching. Yun lang. Merry Christmas.